akwa baby Adom TV Badwam dwumadie yi eso wani tu anyame ya Adom a kwasi ade ye nanom ye di wo moda na ma wo mpa abatan ya de dodo obatan na bresa ntino betro ye bibi show ma me animonyam ate na nye fe na nyame ya Adom Mother's Day Ellys detergent for other room ma amza fi bia de omba na ye mbe ye adwuma product no so ye kama papa wunya ne liquid soap ni bia wawie water closer there nso wawie na yesi ya na mahu fabric softener ene no so be kama scent no so ye enti nali wa ha an kofa bai ene ni nkomo ba pia mo akwaba ye na bia boko de be pa show ya mishra papa de na ka wo ma ye Mother's Day a wo be so asene okay bedase na edi kan ye de ye be chia omo hwe ye Ellys de once I enemy say amamifo ewo fie a ye yi omu fi mu a enye yi ukọ fie bia hu na say oba ani ho a hu say se na eni omati ewo ho no difference wo nti Ellys detergent ye de eni so ade hu say cleanliness ye ade ede yakoma so pa ti se edi Mother's Day a na ye say yaba ba yaba ne say ye de products be kira amanfo be mothers who say cleaning without Ellys no cleaning no to complete. Yes, please. Yes, so munya binti product be na mo. Okay. We pacho ye wo WC cleaner. Ye WC cleaner no ya to ye boase aye e de chemicals ahemu. Se na be ya wo de good WC no mu a na wotwi mu a emu be kama especially WCs na bi wo ho no mu a na emu aye brown. Stubborn stains ni ade no. With the Ellys WC cleaner gumu a obe kataso be 5 minutes bi na fe de wa betwi wo wash a emu be yi white kama ehwam so scent ni be gina washroom hono ama kama okay yes na mo de ehi bio yes science wo bleach yes science wo bleach crane sauce na white na ye fin yes any singlet na ni na ya brown no with the Ellys WC with the Ellys bleach esokia let's say wusi a oha bia enim science pu ehuro 3 in 1 intino sign gems epu ehuro na sign etwa bathroom honum white tiles no ebe yi fini kika woni nyina efri honum mama nti ye bleach no so no ye science wo laundry detergent okay yes Ellys laundry detergent no enye na ebi wo honum a wudi si unioma na ntare ni na pa no debi Ellys laundry detergent ya shada ye ya ye in such a way says atare no say color say white so wudi si a color ni thank you enfedu no nti wudi sa laundry detergent na sie wi no na fe de wudi softener so gum with the softener so na ye hwehwem yes Ellys product no nti e pe bi e hen na wo mpacho ye outlet no e o Madina obetumi so afre ye e wo ye telephone number so 050 960 4554 050 960 4554 o frey ya ye delivery baby awo bia ye be deliver edi amount okay na ye peno baako nso a ye benya bi wo hin because I kama yes wo peno baako so a wo frey ya won sabeka ye shop no ye shop no e wo Madina Race Hotel Junction oba ho no my shop no ho ne ope bia obenya science obi o makwala bi wo okanshi baby a wo bia wo de ani say obe frey o frey ya ye bejus e bia ye ka obi so pese otu a yes o pese otu so a obe frey ye bebo be ya omwa quantity a wo pe bia no because your science supply companies any hotels any ade nti so we company they bia wo pe supplier any omwa dealer and one say just a call away Ellys detergent yes kama no de me use ni hwamu nti
aha nti mon koso anti say ya na ni nyina na kese na ate yes ye wo we ye nketwa ni ye wo akese ho companies ni ade na obi ho no ma na mo pen 5 liters gallon ebi so ho no pen 25 liters gallons ye ni nyina it depend send your pen Ellys so de wo kire ye say o ebi a me pe color we ebi a me percent we ye betumi a produce one because ya na you produce we no mom so ma wo kon do pa yes has ice cream yes your different colors your different colors your product no ye ni na ne ye sign with dishwash yes your floor cleaner and so so we especially in homemade products home care products you bibia be ma wo fie cleaning aye kama ye woni na ehwo aye hwam ye woni nyina da mo fa bi mra asoma no hono mo mpache yo ya fo ho mo hia mpache fa be gugu mo so no mo ho mpache se be be nya bi fabric soft na de hye o mayi mo kwa no wayi na no ano no mpache ya mo ti Mother's Day ye hwe de ne ye hwe ni mo afri Ellys okay Mother's Day you say isan say amami for day akoma so na mama for your special you ye ma discount yes okay e wo ho day na mbaba ho ye beba ho ye beba obehu ye ho nti se wo ba ho a bo modin a se wo beto Ellys product no bo onye den as low as 20 cedis ubenya Ellys product no bo onye den because ye pese obia e tobi kofi na okoyusu nti ye prices no so dey e da form pa ti nyame ya adoma kwasi ada no Mother's Day no oba ho afesika kakra show ho oba no abatoto bia bi de kɔ na wo de wo to na wo de kɔ a na wo yusu wi a wa na oba rush nti fa ne number ne preko sebe ya emfo ani so bibi kire wadwen bia nso a wo frɛ no a na waje oso no afi wa cheche omu omo obi bia bi anamboa se ni nyina ntumi mma ha mpacho ayi ye bi e de aba but apart from no ye commons bi ho so ye benya bi ato bia obeko bia yes eno kre eda mas mpacho bi mo ho ana mpacho ye say Mothers eda yakoma so into this season the Ellys no yatete so ya ma discount into bomodin a say wo be fa ye number no na wa frɛ say wo ho so na bia wo pensane dwuma so esua wo frɛ ya ye do be fa ntetiye mu a training se na be ya wo so benya osane dwuma aye nti ye wo sa services no so wow tell me your location bi your location your Risk Hotel Junction Medina. Risk Hotel Junction. Medina. Sama number ni bio. Yes. 050 960 4554. 050 960 4554. Yeda say nti Ellys detergent na yete wono mo enka no nyame yadmo a wono mo ba ho nti wono ma me ba na wa pekakra ukofie no wasa tobi di ama no na ori apepa perform wo bo so bi eru fie ho a kama nyame adom ebo no so eye nti fesikabra na so ba wa ba betubi ati ase wate so nti ya wo so ebra na me koso amakai wo seja enanmu yi edi wo mu dai wadaroma unya ayi Malta Guinness park ni bi kura na de ka momi niema no ho a eno so nye bad kura wi bodenden na de battery bi a she fridge ni mu bodenden dia no wayi oba pa no ote na dwam no se pese ne kakra unze fine ne bo so nye den Malta Guinness shandon so se obohu se lebo na ebo ho no yellow a stand out fe no mo yellow ni different any atro ho proudly made in Ghana ti me sure wo koto a Malta Guinness taste ni different de hia ne sa achele ene American to minya obedi kolenda ho ne kwaje baako eno ano no na wakotop ha ji meat pie aboso o breakfast na no wafa no maye de ama no pe why confuse hu de odie Malta Guinness we move meda semidi afia amankwa tamaklo meko omahine kwabna santi aye krado de pensem mono so happy birthday Chief Jerry Fanye ochena ebe ya to the whole month your dear Chief Jerry Forsen ye ne dwuma e wa Adom 106.3 na woda onkwaso be me na onkwaso happy birthday ye ko na omahine kwabna santi atwaso